Mama Akwaba, wa friend me Ajua searching mesro now wa subscribe to my channel. Me a notification bell also for more news. Ebusi afini pe oka say if you voter region or you votarian and or say eye afrawo hene. Esesenka by this time or the apology about Abra His Excellency and Ado Danko Akufo-Addo because His Excellency by Untra voter region in we. Na omanpenda da Bahama ni blog school ba ko obesisi ho and po wan complete His Excellency no be complete into your hini sorry a odni you block hwe you block ba ko omanpenda da Bahama besi na hwe infrastructure sa His Excellency na Ado Akufo-Addo e de aba voter region into no nipa yoka say HS afra wo hene so be pa His Excellency chow yenti nsem ode etuja so tumreka ebesin ko baby a wo si wo mu frɛ no mu World Bank sɛ si akora ba omia enu etise microfinance sɛ NDC voter yo mu microfinance o enye World Bank bio nyama nana do Danko Akufo-Addo ene ba omia ye no ama voter fo atwea ma o ka sɛ mre bi atwem nana do ka sɛ voter da na kuma super nti di obeye bia a obeware voter ti se oba no obeye onu bi na ohun o ti ase ndru ya na aflawo hininu na yi block ene waka na no atum dwom okasa anyeye o ti ase anka onu po obi a ko so ba bontin no be campaign ema ba omia efise waye bia man o ti ase teki NDC ni Mahama ban say all the time no ejuma no ombe so sika no sei ne ya ti hu kakra bi se mumfanye juma no ne edi sika no boom akoto fie ne yedi ne Ghana for bre you block you see obesi because so your provision and say your estimate no say e be cause say no what tuaka no ansa na wako nkasa you block now see obesi 200 no because so tini sika free tema pot na oton $7 billion no also this can free mama nkabea wakasa seti team no more investigate wangasa efise why dream papa corruption se wakachi na every bo so una ye leader of corruption world nobody knows tia sem baku aye kan se so wa ma ye hwia emma mejojo ye ofota o efise penfosi se kwatrikwa so be mountuma eya tie ni din mama you wanye hwi ma ye ofota enti embejojo ye emfa vota embedi agro ye ni abre efise ye hu ni amapa eni nipa a MPP aban ewo ma vota so wa gasa o campaign ugura wa hu se enko yi efise uye ni ya nka ye bo abasu wa nye ni yentinu obia kan di opefa hu mi de mi fi se wa emergency wa ja o campaign e won off e be sin comforter no mi ni so o ko se o se die mi ni nana debe ajiman ekwanchen abrewa grandma madam Laya udi adanu mekona ko hwegu inu o kami donyami voter market bi na ko esa ka boy be bunu o twantro na penfo so wo e treti Mahama instead of say we the votarians
supposed to be chosen as a running mate, no. Mudi threat at Mahama life, so I'm a Mahama. See, wako foul. Ujua. Once na kuwa go any massive market. O shame company negu. Sisi ni amape bia no mu campaign amu dia kan mu anu ntro. Oh, let's tell them something. Yen kebi bi nchire on. They have a short memory, so let's tell them something. After, when we claim power, we know how to handle them. That is your plan. Mahama and Co. Mahama and James Nana Jimaji, or whatever they call you. Do you want a campaign or not from you say, or the emergency be a comforter? No, so my sister me running mate. Until I choose somebody from voter region. And you know, and they want to dream. Now dream say, let's go there and tell them something. Let's go and lie to them. Let's go and give them sweet words so that they'll see us their own. Mahama, Votarians say enough is enough. Ya bremu. Aden. Mo jojo yesa, ya jiji muswa mo jojo yesa, ya jiji muswa mo jojo aden. Ti baby edru no, One Votarian, one vote for Bawumia. One Aigbeman, one vote for Bawumia. So only my main country. Vote ahifo no. Ye do ya hifo papa. Nti uni ye delay. Ye extra careful. Na wan kasanti ya hifo. Yesi na nse kura no ye di chewo. Me pese ye ka ho asem. O ti ase. Se na ultimi ko sa se domahini or whatever they call him. Minim. So was share hindi ase ansa na ewo no minim. Because he jumped from things to things. Of re-refining amaso. Michechi obia el app weso. Pese mimbisa assembly run zinato. Run zinato. Wajina platform kesiye akase vote na yayama MPP for no. Enough is enough. Yedasi wakani ta na ye vote ema o papa obe president a vote for di omakoma nyina ama o papa no amadi ehwiamba no enne se obia yama na so ya uka che se enchire mo se eye ensan vote ma obe enne de entumi mba so when na party so no na MPP onya vote wa vote o na so papa call ye no e atames nso iwu ye no na vote na ekosoro this 2024 vote no be koso more nkufo no ma vote out ama for president Mahama no omu nya nwuyo omu ho omu so atoa so nti ebe ya double nkan kire mo se wo run senator we a wuti we anka na be bi adwuma bi wo voter e di udi to so e ma youth no enya eye te say youth be 1000 anka nchen o anka ne ebe bo agimo so na obi adum ye na oye ma ne so ye no mu be kan say for president Mahama o si no ababa say emi say nkan kasa no kasa wanti ase no ababa say o si ma yen san koye chi biom la nti wakote na fie 8 years no yen koye chi nsan ko fa no biom wen senator ukra udie eye mani wuo keke efi say yesu fa voter region nti eye mani wuo nti na e kan say NDC fo say run didi matema na mo bo nsem for president aka say ye wo ya dream da fam uka say MPP fo no o kan da bi o ka kire mu NDC fo amudi na chi say onu wakote na fie sa be 7 years to 8 years musa di na chi ma dream di da fam kiti na wa kire sa nti enemu bo mu nsem a mu na wa ka kire mu enye ye ganafo we nti na nanado ani Dr. Mahmood Bawumia say obi abanko suku no go suen ade mani yen dada na asefo hwe ene for president Mahama kukobuo na obeche no obeche ama na so mba nim so obepene say oba meyi akukọ ana ombenye confirm then na mu ye ngwasesem sa nti say ne Dr. Mahmood Bawumia ba akọ school e no see wo so banko school no be suen digital we anyway wanna see oni ni ba yepe